ji Rojavayê Kurdistanê bi xelekekî nû ji bernameya Rojbaş Kurdistan em li pêş berî wene. Wekî we jî di heftiya borî de dît ku çawa li Rojavayê Kurdistanê li Gulîstana Azadî bêguman derçûna ya xwendekarên Zanîngeha Rojavayê Kurdistanê Zanîngeha Rojava hate ewkirin. Bêguman di nava wê derçûnahan di nava wê şahiyahanê de geleke kesayet tiştên pir xweş di riya torê medya civakî ji me re nîşandan. Pir çîrok bêguman di riya wê şahiyahanê de hate nîşandan. Îro jî me xwest di riya vê xeleka xwe hem behsa wê şahiyê û derçûna wan xwendekarê hanê bike, li kêreka wê jî sê çîrok û sê mijarên pir balkêş yê ku ji şahiyê hatin belavkirin, me xwest îro di riya mijara xwe de em bi we re parve bikin. Lê wekî destpêk bêguman em mêvanê xwe ji bona bînerê xwe dinazkirin. Ji xwe mêvanê me yî destpêkê Mihemed Xerzanî em bêjin derçûyê yê zanistên olî di Zanîngeha Rojava dema te xweş be. خير سلام. Tu çawa rewşa te çi ye? باشن صعب. gelek spas. Her wiha mêvana me duyemîn jî Emel Gulo derçûya endezyariya çandiniyê di Zanîngeha Rojava de Rojbaş te re jî. Tu çawa rewşa te çi ye? Gelek spas. û mêvanê me sêyemîn jî Hemze Sêvo derçûyê yê wêjeya Kurdî di Zanîngeha Rojava Rojbaş. Rojbaş Tu Kurdistan. çawa rewşa te çi ye? Gelek spas baş bin. Başın gelek spas. Seyda destpêkê bêguman ji te dest pê dikin. Wekî destpêk ji me re behsa xwe bik. Tekîjan beş dixwend. Dibe ku me di nava wekî danasîna kesayeta te jî deme anî ser ziman. Lê berfirehtir. Beşê çibû te xwend. Her wiha bi çi rêw resmî hate derbazkirin. Şahiya ya ku hate li darxistin ji bona derçûna we çawa bû em wê wekî destpêk nas bikin. باش سرچاوان. سلاوین جواره وش تمام گوهدار آره. از اینکه بحثا دستپیک آجیانا خوب کنم مادی رو پیوار می بو خلق کردو بگیره. چه دیبه؟ شخوا زاروکی خو مخندیه قرآن و مولد کرمانجی ملجم جا خو خندی جا میجی خندوام بو و پشترم هنکی جنباب خو خند خندنا ما حجره بون ناوی وانا چه گنده هبا دتانشتا جامعه ده اودا کبو شاگردی جیاد هاتن جی ترکی دهاتن جی ایران دهاتن جی باشور دهاتن یعنی ایور دی چونور ایور دهاتن بر شکر دگریان لجمله زانه بل جمعان دخندن مثال کی بدو خندنا قرآن ده الجنباب خوخند جو پیوه چوم چند جیاگریام از لگرکه دا قوریا بجیبوم گندکی گابارایی قبل عمودت کبه جم سیدای مل عبدالمجید الوی درم دست بکر خوندنا کتاب نحوی حتانی جامعه جرد بیجن نحو صرف ما خوند 4 سال الوی دری خوند بالی حتی جامعه خلاص کر یعنی علم نحوی بداوی کر بدود ناوی منی عسکریه هات شوم عسکریه 4 سال جمع عسکری کرند و حربات تشرین زحمتی ما درباز کر جبو عزبین بیرا خورت ما ام سیبرابون ام حرس بهفر العسكريه بون دوي شر تشرين ده ام حرس العسكريه بون وام جبرنا رفيان انا شما خورت ما جبر عسكريه خود رفن ازوجي دبينم جي مخابنيه راسي بدو از وگریام جار کدیل بابا و خو خوندنا خو تمام کر بدون حویده علم منطقی ته علم بلاغت زمان عربی ته علم زمان ناسیه عربي بعلم دلالات اللغة ما أو خند بيشتي ونا ما أصول الفقه خند بيشتي جار كده مع عقائد خند وبدود ديسا منطق بو جار كده أصول الفقه بو وام قهاني جا مشاشكه بدن سريخه مشاشك نتا سريخه بس مع علمي خو الجنبابي خو خلاص كر بدو نادي ما مشغوله بعلم يعني بخندني صبر عمل خندني بردهات حتى انا هاجي بري وقت خو خندني دربازكم يعني كتابك صبر عملي بي وجه صد صفحي جي ازخينم يعني بشتي في بهارا قلا مجي اتحاد علماء المسلمين يكتيا وداري مسلمانا مع باكر بدوده مؤتمر كونغرا اسلام ديمقراط تشي بوجبه يكتيا ولدارا ما
معهدکی اکادمیکی اولی تید وکر دوی اکادمیا اولی ده هم اما مستبون هم شاگردی بون تیده يعني چوا كتابي وان شاگرد یا ما حاضر دكرن اما موسيقى من ويدري ما بهافر مناقشة دكر حتى كتاب حاضر دبو يعني ام جروب كبون ما بهافر مناقشة دكر حتى اف كتاب هان لايقي ايجاج وان شاگرد يا ربي قوتن وما دس بيكر او شاگرد يخوا 4 سالا ما درس واندان دنافر زانينگاه روج آواجي وببو مجزانینگه خواست ما گووا شاگرد که مهنه و يعني خوندنا وان جو خوندنا اولیه اف خوندنا وان ام دخوازن هون يعني فقلتا زانسته اولی وکن جبو هم جبو وان جي وهم جبو بلكي قال لك شاگرد هبن بخوازن ويجي وخوينن براسي ما پر بجام زانینگه هر مناقشه كر او جي قبول كرن پشتی او قبول کردم ما گفتن شاگردی ماجی قبول بکن وک شاگردی و يعني ما بو صالك 2 سال ما بو خلص كن يعني صالات دوابون اسيابون قبول كرن ابجي قبول كرن وقام دخازن اجاهون هنك مواد مني ايزانين جهه تيخ النافده ما مواد خبيش واكرن قو تمام تين قبول كرن مواد وقش هنك تبلي كرن ما اوجي جار كده صالي ماي مجوا شاگرد يارا اوجي دا خوندن ما دعوا كده جي زانين جاي كرما وقف تشن ما مستا ام هنه هم درس دان وهم جي ام وك شاگرد يابون لجم هف يعني وقتاق ما بهبر مناقشات كر تمجي شخو مروخو ببيني شاگردي يعني تجاري مروخو انا حسبينه مروق هذا ويا زانسته وش شغي مروب داويد به مروق از قهامه مروب داويد به بيجمان ام جي برو كيف خوش بون يعني ام وقت زانين قهر والآضاء يعني اف باورنامه هان بدستي مكفي مجوان خوست وان جيما خوست ام مشروع تخرج يعني بروجا دروچوني بله اموي بروجي چيكن او جي ما حاضر كر حكي مع خداوانا او جي قبول كرن وقبول كرن ام وك شاگرديه جمال جموان خنديه بفيرنجي ام قبول كرن وش خروجا شاهيه جوديد ام جي تبلوان خورتابون تبلوا كچو خورتابون يعني متخص راسي از حاضر بموي شاغي واخافتن هم دناف دتنا بولي ما اخافتن كي كن جوان خست جبونا خورت وكاتشما بهيز ببنجا علي خوندنه و جي خوندنه بپاش نكفن جبر تشتيك مروب سردخينه خوندنه يعني دنيا مرود خوندنه اگر انسان باورمند اخرت اوي جي خوندنه دو قرآن پیروز دویجه ايزانه و نزان نابن وكف قرآنش خو بيان نكري نقولتي ايزاني اوليجي يعني علم شي علمي هابي جبروا له ام قش بري خوندن علمي اولي شي علمي دنياي هبي مروتي دي جهاتي بي جبو مرو قاربي ولاتي خوال سر بنگاه كي زانبوني آوابكي داوي جي جعل مرتنا بلا تجاري خلقنا بيجن 100 سالي دي وخلق بيجن داوية علم حر زمان دم بيش دكبي فيرنجي يعني شار شناري علم جيل برخل كيف بن آفاقي علم جيل برخل كيف بن بله تمام بكم يعني هين بله يعني تشتكي بالكش كو بركي راستي من جديد وجديد وباورتكم بيناري ما جديد دابا اخافتني السيدات كو رغمي ببي تمني خويا لهم بالا خديني قلتنا بعربي دبيجا ورقرا ويجي بزمان كردي وقلتنن پر راستي جران جي دبكو دنافا هقوي سالين يشو رشده راستي جي حوجدار مروفكو ليكوري للسربك حتى كو زماني ماي كردي جو قيسي خورت وباجي ببا دوباره تتقرم جمتا لكان كيم امل جي ناس بكن امل تا بشكي گردای دبکو بیجن چاندنیه کریه او بشهانه تبکنک زحمتیه ویجی وی هبه هنه کجمر بحثا خوشی بک نوا سالی خوندنا خو
هەگەر چیرۆکێکی تایبەت جی هەبە گرێدایی ئەم بێژن وی زمانی کوردی دۆزا کوردی و هەروەکیتر کەرم بک شخوا ez û xwendegarek zangeha Rojava di sala 2019 de ez tevlî mifadala 2019 bûm. Duê demê de gelek beşê zangehê jî tune bûn û anam bêjin yanî hîn xwe avaz kir. Yek ji wa beşa jî endiziyariya çandinî bû. Min xwest ez tevlî bibim. Yani rexba xwe yekê ew danî. Min got enû hem li Qamişloyê hem jî welatê me welatek çandinî ye yani erda me erda çandiniyê ye û ez wek keç yani min got xwe karim vî beşî bixwînim ez ê yani ez karim hezkirin derbasî wê bû ji xwe xwendina me 5 sal bûn ji sala 2019-2024 di sala pênca de me projeyê xwe derçûnê pêşkêş kirin yani tevlîbûna xwendekara jêr heye xwendekarê zangeha Rojava beşê çandinî انه اكتيفن يعني xwendina xwe de ji xwe me nizarîstan û pratika me jî hebû yani dibûn dibêjê em derdiketin cewlê emelî hem meselen çandina daraba ya yani çi beşê çi tiştê girêdayê çandinî em diçûn mesela erdil waqa ew didît yani em destê xwe dişexulîn yani wek xwendekar beşek pir xweş e ama hinek zehmetiyê wê jî hebûn enû ez min xwendina xwe erebî kir bes ama hevalê me Kurdî xwendin û hatin zanîngehê yani semînerê me bi zimanê erebî hatin dayîn fev jî piçik zehmetî kişandin yani piçik lawazî çêbû di vî alî de bes di niha de bi pêr pêre bi sporê me zimanê Kurdî çê dibin yani êdî semîner ve werdgerin Kurdî xwendekar cê razîn yani Belê dibe ku ji xwendekarê bi zimanê Kurdî xwendibin û hatibin zanîngehê semînerê bi zimanê erebî de zehmetî bûn lê ji bo te ne zehmetî bû zehmetî ji bo nayê tune bû em warin cim Hemze dubare ji te dibêjim roj baş ka hinekî kesayeta te jî nas bikin xwendina te zarokatiya te girêdana te bi Kurd û Kurdistanê Belê destpêkê ji xwezê behsa qonaxa xwe ya xwendina dibistanê bikim seretayî navîn amadehî heta nîzangehê jî me derbasiya zangehê bin xwendina me ya dibistanê bi her sê qonaxê xwe ve bi zimanê erebî bûn bi rastî zimanek bû wek rotîn ji me re ez jî wek gelek kesê Kurd got bêparman ji zimanê xwe ji çanda xwe ji kultura xwe bêparman zimanê erebî hate ferzkirin ji aliyê hikûmeta Şamê ve an got rejîma Besê ve em bûbûn wek robotekî diçûn dibistanê zimanê erebî li ser me dihate ferzkirin em jî neçar bûn yani me nikarîbûm bêjin çima ev ziman li ser me tê ferzkirin me dixwend 12 sala bi rastî em wek gelê Kurd wek me wek kesayet em di êşekê de em dijiyan 12 sala tevî êş û zehmetiya me ev qonax her sê qonaxê xwendinê me bi dawî kir bawernameya wêjeyî ya rejîmê me wergirt êdî min got bes e pêwîst e ez rêya xwe veguherînim ber bi çanda Kurdî wêjeya Kurdî duê demê de jî 2019 bûm me wergirt bawernama xwe ya rejîmê û me berê xwe da zanîngeha Rojava bi rastî gavê ku me avêtin zanîngehê destpêkê gav ne yani ez pê ser bilind bûm gavên rûmetdariyê bûn ez hatim heviyazbariya ya zanîngehê 2019-2020 bû min sê ew bêjin xwestek an got rexebat me nivîsandin yek destpêkê de wêjeya Kurdî bû ya di duwa
ورگر بو ورگرا انگلیزی زمان انگلیزی یا سیاجی هنر بو جوان هر سه کام ازمون پیشکش کردن لید داویه دا وجه کردی جمر درکت اوجی جه سر بلند دایه و سر فرازیه اش بومن و جبوی همه گلی کرد و روجاوای کردستانی از درباسی زنگه روجاوا بوم وجه کردی دست خواندنی کرد متجاران بزمان خوی دایی که کردی من خواند بود اما براسی آستانگیه که بود لی تشتا گویه آستانگیه تک بر حس کردن و وینا جبو زمان کردی بود بوینا که گش و خوش ما دست بخواندنا زمان کردی کرد متریال نویجی تف یعنی جي دسبيكا صالح حتى اني درچونا من نيزي بينجه ماتريال نويجي لقلوا ماتريالاجي يزماني عربي هابون زماني انجليزي هابون اوجي بداوي كرن دوا صالين خواندني دا براستي زحمتي قالك هابون جبلي يا زماني كردي مخافي اركر ام درباسي ناف قادن ويجي بون د علي زانستي دا لأما روشا ما گشتی لور هرما باکوشلات سوریه آن روجاوا تناسکر روجاوایا ایریش هبون هرتم گفن جالی دولت ترک جالی چتین داعش و هبون سر هرمی دستپیکا گم گاو آوت زانینگه مها نهابو 2019 بو دمان فاضله بو هفیاز باریه شری سری کانیه دستپیکر شري سريكانية و جريسبي براسي از الفر قام شلوبوم د ساعت 4 عصري دبو از بيجم يكم توب دولة ترك هات سر باجاري قام شلو دنه جوتمه دبو نه جوتمها 2019 دبو يعني مدگو چه مدگو آناز درباسی زنگه که کردی بوما اوجی جه خون و خیاله بو براسی بو گلی کش بوم تایبت مدگو ایدی هسته نخوش هات مدگو هیدی هو اوی زنگه هره هرمی مهرن دی اما دیسا سرکفتنه که ام جوی وق ام بیشن کریزه که گل کی دشوار بول سر هرمی مده بیک هاتن داویه دا ام وگران لیسا ام درباسی خواندنی بون خونا خویا زمانی کردی بله مدومان بشتیه 2 سالا جی یعنی ناف خواندنی را براسی زحمتیه هری مزن ما وقت خواندکار زنگه روجاوا ما دکشاند دا آلیه درونی دبو اگر ماموستین درونی جهانی هاتبانا لور روجاوا و وقت ام بیشن تکسکیان اختباره که چند خواندکار چی کربان و صد ایشین درونی صد نخوشین درونی و در کتبانش خواندکارا جمع خواندکار نفرینی هبون ای سریکانی هبون ای کوبانی هبون جهرمی خوا هاتبون هرمی و هاتبو داگر کرن و ایران کرن براستی ایش که گلی کی مزنا تبی اوقات زحمتی کا ورا بخوینا خیالتا لويدا فرا داگر کریمایا و جودة تنهاتیه ورت بخوینه شکی هری زحمت او گلک خواندکاری می ای سریکانی عفرینی هاتن ور خواندنا خبر دوام کرن وینا کمازن و در چونجی هسته کی پر خوشه و یعنی مروف در بچی انا از وقت در چوی زنگه روجاوا ما لیاما براستی هنا از زنگه روجاوا وگری دایما وقت رح هنا زنگه روجاوا وگری دایا لیاما از در چوما تدرچو نما تدر بله هسته کی نخوش شو وقت قلت يعني تجهك كي قيصال خور خيات تدا بيك ورد بله ويعني خوش ونخوش بله القلبة زحمتي يجي براستي زحمتي جاني هبون شنو هاتنا از بخوا نجبر نشقا مشلومة جقون دي سحلم قريداي باجاري تربسبية 6 كيلومتر دوري فرا دوا 5 سالي درباس بوي جيدا 5 سال بون اما جبر روشكي مكرن 5 سال ابخوا زانگار روجاوا
بەشاوژەیە کوردی 4 ساڵ بوون مبدایی کردن 5 ساڵ بڕاستی چوون و هاتن بوو زەحمەتی هەبوون ینی ji her warîva yanî zehmetî hebûn çimilê bêjin ewlehî bû aborî bû gelek tiştê din jî hebûn lê ema me derbas kir. Belê û bawer dikim derbasbûnekî bi serkeftin bû. Bilê rast. Dubare bêguman we pîroz dikim derçûna we û bêguman li me jî pîroz be û li hemû bînera jî pîroz be. Kan biçin li dosya xwe taybet tê temaşe bikin. Dosya me jî bêguman derbarê şahiya we de ye. Em lê temaşe bikin. Başê dubare em we vedgerin û bernameya xwe bêguman bore berdewam dikin. Bînerê me ji xwe hevalê me ev dosya amade kirine kan biçin li wê temaşe bikin. Dane û perwerdekirî çiş destê me bê emamedene ji bo bîrmanîna وشرق سوريا وباسم كل العاملين فيها وأبارك لكم هذا التخرج وأتمنى لكم التوفيق والنجاح خدمة لثورتكم ومجتمعكم وأؤكد لكم بأننا نعقد عليكم الآمال في تحقيق التطوير والمعرفة على أساس تحقيق التقدم والنجاح وألف مبروك لكم بكم نزدهر ونكبر ونفرح وإلى مزيد من الأجيال التي ستتخرج بعدكم وبالتوفيق لكم في بناء مجتمعكم. لما تجاري زاني تجيها كده ناس سكينة هر دم وهر ما بجوان درس بكر وأنا بجوان أنجام كذا شهيد المين أمر أميرو ترشان توهكن وخفروشن بيبوها لو لكيشا ملتي خوانانرن چمكي پر قرشن وبنتن بحجر هيش نزان الرومتي لنا قرن رنگي قاي جوتا هر هستو دنير تم دختا زبيه هر ورن قد يبو خواتشتكي ناكن أبد قرد بيجي لا ولد نخم خورن لو تني كردن بنابل شختنه لو تني كردن بنابل شختنه ستفوهن بالرواش خالق دلم قال لك يجي هم ببين انتبكي هل ملت إلى الأخوة أوصل ولن تفقد عن ديروك دولة وزمان تفقد عن ديروك دولة وزمان هل بشان عجيب وخاب مفتخرن لكش إن ما الزمان يخضربن تو بسرد تكلوي ناشرن أشي بيجم كنا بيجم كيما أب خوش زانم ندرستو بالولن شندي سر نزميلي ويبجنا ودي لو جو خشر بيناك نقولي نانرن راما علي حمزة سيفو محمد لقمان علي ياسر محمد آراس قاسم بینەرێ مەش خوا ئەم ji dosya xwe jî vegiriyan em jara xwe mêvanê xwe re berdewam bikin. Sêde dubare ez werim cimte ez wê bipirsim. Te di nava axaftinê xwe de behsa zarokatiya xwe kir. Zarokatiya te jî muhrekî dayika te tê de hebû wek te kerem kir anî ser ziman. Te got di alî zanista olî di alî naskirina ol û mafê mirovan û naskirina ew ola ya bêjiniya resenê xweşikî pakî paqij û bi zimanê Kurî te ji dayika xwe nas kir. Dayika te muhrekî çawa di jiyana te de çêkir. Heta çi astê bû alîkar ku îro ro di wê ol û zanista xwe bi rengekî pak û xweşik ji bona civakê bi giştî pêşkêş bike.
احمد شوقي هي شاعركي هالبسبانكي باصلي خو كردي ديار بكري والمصري ماي وزماني خوش جبير كريه ميري هالبسبان عي دنار عرب عده دبي الام مدرسه ان اعددت شعبا طيب الاعراق دايك هلبستا دايك دبستانا دسبيكي دزنا مدي چه انساني هي ودايك وينا دسبيكا جيانا ويد مهرة خليه خستبه هنك بيت حسن وهنك جي بلكي بينا حسن دايك عمي خوندنا يبربو نزاني بو بنفسينا بس برزاني بو بخوين يعني حفظا ويجي برخورت بو يعني تكيجا آيات القرآن جير بقوتا فلان سورة إيدي تا بري بخونداي بقوتا تين نقهايدي تا بشتي بخونداي بقوتا درباس بي كيجا آيات تجي بخوستا ويزاني له إشخوا دسبيك وي درسام دا درسامني قرآن دا وقت بقو درسامني مولدا كرمانجي دا مولدا كرمانجي أو جي ملي باتي شكريه نهج الأنامة كردي دا أو جي ملا خليلي سيرتي شكريه دا عقيدة دي يعني بكردينة مولد ونهج الأنام بكردينة جيو بيبي جاكبو يعني صرف ونحو بو علمي دي جا تسليمي بابي مكرم لحر يعني بدوما وخندنة دابو وهشي سلمى وخندنا ما ابو براسي جي دايك وقت دسبيكي مقوت مهرة عول ودبستانا عول جيانا انسان دي دايك جبرولو دايك دبي بر شيار بن جزالو كي خوره يعني نصيحتها من تمينيها ما انا هالدايكا قوه بدن زارو كي خوه جبر ممكن باب مشغول بقلك تشتا زارو كارن خوش بر بابي خوه شيرين لين كانوا خوش بر دايكا خوه شير دايك جي يعني طبيعتك نباش انا ناف دايكات پر بلابويه دلالي بون دي فكراوان دي يعني خيط بزارو كي وارچينا به دلي وان نشكي يعني ابايا تشكي باش بجيتينن وبايا شاشتيه يعني دبي بخرتايل سردارو كي خو بسكنن لسر خندنا وان سر اخلاقي وان شخو دي تشمار پر لازم يعني تمجي عم بيجن وقت سروق جيد بيجي وقرآن بيروز جيد بيجي وبيخمبر جيوتي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قرآن بيروز بيجي وما أرسلنا أدبت بيجي نون والقلم وما يسرون وما أنت بنعمة ربك مجنون وإنك لعلى خلق عظيم وصف بيخمبر داي بأخلاقي ام جي وك يعني سروق بيجي ام جباتك اخلاقينه براسي يعني ازينا خدمي دبي دما هاندي ام هنك مجاري جدر كيفن خمناك في دا جباتك بلي راست دبي دمي دي يعني باش بو كرنا تربيه زاروكا بر ضعيف بويه لجعدان بأدبياتك لهفدخن خبرها جابر الدين خو مشغول كم تشتي براداي وتنكار بوارج بيشتغلي داي قوان قبولناك دما مدى وقتا قام زاروك بون يكي دوسي بابي ما املجيكي بدي تانا قبوتا بابي تربيج ممتكتن هفده ما خرجات كرقة ام نما الوان دراني ام نما فيلي سكيدكن بس بابي مربي نقلي نبش أنا تنكار إني زيكي زاروكا وقوتنكي ببي سيداش بركو مش بتشكيج مجاري دركتن كاز في برسيبكم يعني بلكي متاقوت كرجي ببورينا تقوت مولدها بكردي بكرمانجي نهاب عربي هي بكرمانجي شد بيجن هجر قوتني تجمع بيجا دسبيك هاي بحمدي بيحد بو خداي عالمين أو خداي دايما ديني مبين أمكرين أمتا خير البشر تابعي بمقتداي نامور أو خداي بزوال دايما أو خداي بنظير ذو الجلال والله استيت سكني بلي
أنا متشان قوتني دست فيك أري يعني از أنا تسكنيم تدي عمر شي دورا خد ليزه ده قمان أري بخين ما جب سر هرم يعني أري راستي كردي بو جيش بكردي بو وكردية ويجي أنا ويشغل جامع معنوي واتي ويني بكردي جي دقوت جمارة أنا أزوان وان نزانم زين ها من زمان ناس فكرن جمار بيجن يعني كردي كي رسنتي ذهبوا بله تمنية أنا هاتش قيسة سيدا شوا تمنية من حفتي وسسي تمام كر حفتي وسسي تمام كر يا عمر قشبة بتندرستي بخوشي ودلشادي هرو هرجي تروج صالح خضر باس بك أما ذكر المجارة خيجة أم ذكر دقالي درتشوني ده أس بشكل جبت بردوام بكم جبردوام ما كرت مايا بشترم درندوس يا دبارة الميواني خفت جرم سيدا زوي ببرسم قالوا لنا زحمة بو ميناكز بيجم بشتي هو قيس الصال جالي خواندن زانستو هر وكيدن تفكر زانينجه بخوينا يعني ما مستيا تجباكي دريا زانستا خوا پرورددی که پیش دخینه تبچه وکی حمو خوانده کاران دناوا وان هولی هانی دارونه و سمینه راجی بستینا زحمت بو نه زحمت بو؟ نه زحمت شخوا يعني رونشتنا من ناوان ده سربلنداي كجمره و اف يعني شهادتنا في شيء باورنامه باورنامه از زانینگاه روجعبا از بمدریه خوندن الپیشیام بدکه جبر هیویام هی ماجستير جيتي تشيب دكتوراه جيتي تشيب ان شاء الله ميروش كبن ميفانتك بفايا كي حشت صالي دكتوراه صنديه ويشغل جار كي بالميفانه وقت الوان برابه بلي انا زي البرب ما درك النار ان شاء الله خوندن بحركي بيداويه خوندن جيانا انساني يعني بيشورو لسر آواده به خوندن او يعني آگاهية انسان تيدي فن وحيلة جياناوي دلينا بن وامجي ملتكي يعني پر تعدى وحيلة المهاتي كرن دريانا زانبونه ده بينم زمان هنكي بيجن وقتها الشيخ سعيد بالو بديع زمان الشيخ سعيد نورسي الشانديه قلت يامي بشورشك يا راب تجي حكومتها تركي ام دخوازن تجي بشقريا ما بك حردو الشيخ سعيد جي يعني برجي قيمتي بندنا ملتي كرده الشيخ سعيد نورسي جم بالو فقراندي قلت سيد جمني ما هنا دوی ام دشوناوی د سه دوستا خودی بکن یک جه ملت ما فقیره آد دوا ملت ما نخونده آسیسیا ملت ما نهفگرتی دریا شیخ و آغاده دوی ملت نزیکی هفبه دوی خوندوان ما چه ببن دوی مال ما هبه حتی امکار بن لبر بی حکومت رابه تراسی بخوازی قوتنا بنا يعني قالك جه خوده يعني يعني زانبون ومال ويكتي أبي آزادية دينه أفانا دفيق يعني تم اللي سر بسكن اللي سر خندني وخندن وخلاق المال دخوينم زارو كمجي يعني بهز بن أو جي بهدن خندني طبعا هذا دو يمد دبستاني كردي دخوينن دك دبستاني عربي خلاص كرن جاواجي وفاة كان رحمة خدي ليبه جارنا فيج بيجم يعني نافر خمناك ذلك كرم بك جارنا بجند بمستقبلي بشروجا في خوندني تنا كاس اعترافي بيناك نهزارو كم جامعة خلاص كرن شهر لاو وبينش قيس يكي تنج واستفادة الشهادة خو نكرد سوري ده بلكي حمر ذيان شو لا كتن افحاد وكانا تخوينم زماني كردي مبوا شيرين تري انا تجربه شمانا نار زمان عربي ناخذ بين نار يعني قنها مدرسه رسميه دطنشت مالها مذهبه وبيت بكيف اخوي تشيني فريال شيني فر ادبي شينم زماني كردي جبر بندستيها ملتها بندستيها زمان شيدب ازاديها ملت بباراسنا زماني وي شيدب خوندنا من زماني كردي جي كفن في هذا شيء بينجاده APM مال عبد الله مال رشيد برحمة خدي ليبه
لمعشوقي من بالي شندروشكي وخن شرمهكي وخن أزهيني زماني كردي كرم وشاغي أليف بيت كي ما مستي مازن عثمان صبري دامه بخطي نخطي دستابون خطي أبي بلي هفريشم ورق حرير جيرد قوتن أو جي مجارنا فشار دفرد فشار تعرف شو سر براسي عن تيكاك يعني ونضابو دردش ماركم زماني خوشك بجيبينن ام وان زانستي هي قشي بزماني خو قاربن كيمايه ونكيماي تاني ام سلاحي دجمن بكارتين دجي خو وقتا قام دبيجن زماني ما يخوندني يا ام نكال زماني خو بخوينن او جيت خوازي فيد ميجيه مد بشينه قلت بزماني خو شلو فيزياء بخوينن شلو كيمياء بخوينن شلو رياضيات بخوينن أبايا سلاحك جمار بكارتينه قركمي سلاحي وينا بوش درخينن وام جوه بدن خوننه بزماني خو بله شخو دوسیا می جی آماده ام تماشا بکن باشه دوباره به گمان الوفت گرم بینره مش خو دوسیا می چروک زاروک آماده یک هم بچن لویجی تماشا بکن دم باش تماشاوانه هم بمینن بخیر و خوشیه ده. بینره مش خو دوباره ام لوفا گریان نهاجی ام جرا خو بوره بردوام بکن امل ازورم جمتا ویش تا بپرسم دریا توری مدیا جواکی وینه تا به بابی ترپر هاته بلاف کرن و تایبەت نویسا کو لسر وی کومی کوت چکریت نویساندیه کوت وی همو کدا خو خوندن و زانستا خو دیاری کسایت کی دیگه او کسایت جی دنوا جواکا روش آوا و جیهان جیدا پر ناسکریه یا بو یوسف به گمان جبونا گیانی وی خوشی هیوی داردکن جی وی جی به گمان بهش دارنگینه افتشتهانه پر هاته بلاف کرن و تبخوجی جمالباته که یکو او مالباته هانه دنه و سالین شورش چوبریه و جیده پر بدوزا کردی زمان کردی مافی مروان و گریداییه و شهید ویجی پر هنه افتشتهانه اف هستی که تدریا شاهیه خوده بجواک دا پار وکرن و بگومان باندورا ویجی پر نوا جواک هبو حاضر بوینا باوی تا لکیلکاته او بخوجي راستي جهه كيف خوشيه بو هنا كيوان هستي هانش تناس بكم از سبيكت خاصم بيجم ام كوك مالبات ام يعني زاري مالباتي هر لسر ولات باريزي خودي دركتنا الزمان خو الولات خو مازنبون شهيدي خو دم از درباسي زانگه بم خو مدوازه سالا بزمان عربي خوان از باوكرنا زانگه رو جواد او خونو خيارش مرتي بون انه از بچم زانگه کی کردی بخوینم باوكرنا زانگه رو جواره مگو از هرم زانگه يعني از درباس زانگه بوم 5 ساله خوان خوندنا بزمان کردیش خو جسر بلندایج مرابو هر دم شخو اجبو کالکیم جی هر دم جمرد قد بخوينن يعني راست مريا شورش شهادتي ولات فارزي داي بيش اخوا اما جرك ام خودي الخوندنا خوش دركبن الولات خوش عالي زانستي اگر خوندكاري ما جهاتي بن ومي ولاتكي ابابكن مخوان يعني هر صوص الداي دي انه بخوينم السركفتي بم دما 2024 دما پروژه خوی در چون پیشکش کردن هر دوی گمانه دبم که از سرکفتنا خود دیاری کی بکم شخو یا بو یوسف نحاضر بود دوی دمه ده او هر ویج مرد گوت بخوین استخوازم تا سرکفتی ببینم مجی دما پروژه خوی در چون پیشکش کرد مگوت از دیاری بی بکم جبو بوینا که جبو همو شهیدی روجاوای کردستان ولاد توای کردستانه مخواست از دوینا بکم شخو از خوندکار کم آگوش دانینگه که کردی درد چه از یکم یعنی
خوندکاری ما هنه درچوی بس اما این رژیم نظامینا از آیا کم قوم کردی خوان يعني مالبات از بیج مالبات عمجي قل كيف خوش بو انه خوند يعني كتشج مالبات توا كردي خوان يعني بر سر بلند بون بي و يعني شخوا هاتنا بابي مجي الجمع او جي قالك خوش بو قالك يجي بلا بو جبوي بله از ورم جمتا حمزه زوی بپرسم تجي تشتي بيجد ناوي شاهي هانت بينا دار بو جبو كردستاني افوينه تا پر هاته بلاف کرن مناك ام بيجن امل بريا درچونا خو بفكري كا از وي درچونا خو دياري كي بكم بچكي باج ده وگريا فلاش باك چيكر مال باتكي خوي سردوزيه كسايتك هيا پر جواك حز كر جواك جي پر جي حز دكر يكسر ديت كو دياري في كسايتي هاني بكا طب خديت كو دياري كردستاني بكا شمر بحثا وان كيلين كو تبي فكري تبي درچونا خو دياري تشتكي بكا يعني ولاتكي بكا كسايتكي بكا بحسابي بك براستي جبوي كومي من درچوني دما كوم خواست از چی بکم از هزریم چه هزریم دست بکم گوت از دیاری شهید بکم دست بکیدم شخود دیاری شهیده اما از طیبت از زینم جبو شهیده آنجی دیاری شهیده مگوت کردستان دست بکیده وک اردینگاری وک کرد گله کردیانی و شهیدان جی دگری نواخوا یعنی هر کسی دگری نواخوا چانده دگری نواخوا زمان دگری نواخوا مگوت یا هری باش از دینم جبوی کردستانی و اف هوا که جبوی کردستانی جی یعنی هینا جی کسی بکار نانیا وک شهیه که درچونا کردی کسی وها ننویساندیا هدف جی نکو از خوا بشهرین میان او بکم لأما حسكرن بو حسكرنا قالي كي مازن بو براسي نكو بقولتنا يا وقت بيجي فعل و يعني راستيا دما كو ام بحثا كردستان يتكن براسي ايشك نافا مدى يعني تي افراندن ايشا ديتنا ولاتا خونا به مليون كسايا لفر روجاواي كردستاني الباكور روجلات الباشور تبي بقشتي خونا هزاري قالي كردا حتاني كو ام ولاتكي دست بخن هرتم دبي ام خدوي ايشي دا ام نكن قالب دبي ام تيكوشني بكن دبي ام برخداني بكن حتى كو ام كردستاني كي آوا بكن ميجي يعني سروي راماني تشيكر كو دوي اف قناخا قوم خوند ازانگاه روش اوا بين سالبون تبي خبات كد زحمتي حما يعني زحمتي قوم ديتن از دياري كردستاني بكم براسيجي اف دياري هان هندكش بو كردستاني چخا ام خباتي بكن چخا ام تيكوشني بكن هندك جبوي كردستاني وجبوي قالي كرد وجبو طيبت جبوي شهيدا كما من دروجا درچوني دا براسي قالكي بربلابو حتى السر استا جهاني نلتني الروجا كردستاني نكو از بيجم راستيك بو واقعك بو هر كسي ديت هستكي قالكي خوش بو دماكو از د بارك ازاديه بناف ازاديه از دمشم راد هيجموي كومي ناف قالي خود ناف جواك خود بسربلنداي از دمشم هستكي قالكي خوش دهاتمه قالك نافدار بو افكم لسر نتني سر فيسبوك لسر تويتر لسر انستا سر تيك توك حتاني اخافتني هري باندور هاتن كرن جالي كسايت نافدار جي الباكور بي الروجلات بي سپاسي هات جبوم يكي نويسان بو سر فيسبوكي قلت حمزة شيرها حمزة مهرة خوا الديروكي دا براستي جي هستكي خوشا قو يك اخافتني نوسا ببيني وقهدار بكي
یا دیجی هەبوو گەگدی بوو یەکە ji malbatê şehîda bû ez navê tam nas nakim got li ser wêneyê kum wek em bêjin talîqek dê nabû got madam kesayetên wiha hene ji bo Kurdistanê difikirin ji bo şehîda difikirin وتولا د برای من هلانین ای شهید اف یعنی جبو ما گلکی باندور بو از به هستیار بوم جی و گوتنا جنک بو جنک اف تعلیق نویساند بو وک شاهیا درچونی بری شاهیا درچونی شخوا ام چون سر مزار شهیدار لتربسپیل لگنده دگره براستی يعني تشخام بيجن تشخام شيروفا بكن تشخام خباطي بدن كدي بدن ام يعني تشتغل شهيد داجبوي ما كري جبوي قال كرد جبوي روج افا جبوي بشتي كردستاني قال كي هندكا وام كيم دبينن جبل كوا جاني خوا جبوي كردستاني جبوي ما جبوي هر كسي يعني وقت بيجي دياري كرن ما وقال كرد دوا صالين شورش دا ما خوين دا ما حسرين جاوا دا ما آخا خو بجاوان بحسر جاوان بخوين آجان خو ما دا امجي فيديو كخوي تايبت جبوي شهيدا متشكر گورستانا شهيد دليل صاروخان آباجاري قامشلو متدا آخافتن گوتن گوت اف درچونا ما هندکه جبوی کردستانی جبوی شهیدان لتویو هاجی از دیاری کردستانی و شهیدان دکم و جبو کردستان و جبو شهیدای. بله از هرم جمع امل دوسیا می بریانه هذا دماكو حمزة آخفي تشتكى قوت راستي أوجي جبونا حركة ساعتكو بزمان كردينا خونديا يكمين زانینگه روز آوا دنا خوندی و زانینگه این کردی نتنی لروز آوا مینا که بجنیا ملی رقایه دحرسی زانینگه ها بگشتی دی کو نخوندنه جه باندوریه وراستی وقتی تکرم کر بریان هاد نوا خفنا خدا گوت یعنی گله کس هنه جوان را وک خونو خیاله که بو و دبکو پشتی درچونا و چه بوجی گله کمروف یعنی هم کیف خوشبون هم جبونا کسایت خو پر خمگین بون گوت شما مینات من بزمان خوانه خواند چما ما د زانینگه هیدن خوان چما اجی ند نبا قیس خوندکار ایرونه در چونا منه افتشتی هانه جبونا گله که کسایتین تایبت نفشه و شورشاهانه یکو بیجن جخوندنا یا زمان عربیش خود افجی بردان نکاری بون زمان کردی جی نبا شرط و مرجن تایبت در باس بون نکاری بخواندانا یا او یکا هانه جوان جه پچکی مخابنیه بکو ایرو او جید نوودن حاضر بون هر وحال كلكاوي جي وكي سيدا كرم كر قالك بيجي نه زاروكي وي باورنامه زانيغها رجيم ورغرتنا تسود جينا غرتن لحردو زاروكي كوب زمان كردي دخوينن نها جوي تشتهاني فرحز دكن اف تشتهاني تايبت وكي خوندكار جبونا كسايتا و تي چواتي كو ايرو بمليونا كسايت هنا نتني روجاواي كردستاني لجیهانی بگشتی جی نکارنه بزمان خو بخوینن ند زانینگه تایبتی کردی بخوینن لود نرن هیویه که لود دبینن. شخوا خوندنا زانینگه که کردی جسر بلنداییه. بین شورش روجاوا یعنی بشورش روجاوا را گلک دستگفتی هات نچکرن. یک جوا دستگفتی جی زانینگه روجاوا بو گود 2016 هات آوا کرن. يعني دوی دمجی ده خوندکار بری خدای ده بزمان کردی خوندن شخوات دوی دمی ده بشی گو هبون یک جی سرکه بشی وجه کردی بو گو بشی سرکه زنگه رو جواده بو يعني خوندنا بزمان کردی خونا هر خوندکاره کیه گو آنا دبستانی بربریا خو سر دخوینه يعني شخو ذاتن و درباسی زنگه کردی ببه جبو خوندکارین گو بعربی خوندنه يعني راست تي خو يعني كرن انه هاد بدرچون عم جي دركت انه هر دبيجن يعني خو تمني تكن انه واجب كردي خوند بايا اما بلكي درفتي وانتنا بون اوقاس جو قاربا بخوينن شخو افزان جاجي بفكر فلسفاري برابو بصايا شهيدة
ام گام وی آسته ایرو گو ام جخون 435 خوندکار جی زانگاه که کردی جی بشه جدا جدا هاتن درچون یعنی اگر اف قیس هزامتی نبایا منی نکاری بو امی گبانا وی آسته شخوا دزانگه دیجی ما متریال گریدای شورش جی خوندن یعنی هر دما متخوان بهتر بحث كرند تشوني دي ام بهتر رغبة ما تشيدو انه بيشكتني تشيكن ام دبشي خود جهاتي ببن قريدانا ما بشهيدي ما بتشيدبو يعني حتى خوندكاري قوش ناس ناكجي مثلا تخوست ناس بك يعني خوستكا خوندكارا تشيدبو لي كولين تشيدبون كا امي بروجا سرچيكن امي دركفن يعني خون زانگها روجافا درچونا مجي ام پروفيسور بلندن وجي رومتي بله ام بچل دوسیا خوی دیجی تماشا بکن پاشی دوباره ودگرم جمعه مجاری بردوام دکم بینری ماش خو لسر توری مدیا جواکی دبکود ناف هفته که دگله کمجار ورن بلاف کرن ام بچل دوسیا خویا مدیا دیجیتال تماشا بکن بنرن چه مجار چه هاشتاگ هر وها چه تشتی بلافوی هنا ام بهفره بارفه بکن و تماشا بکن دوی دوسیای ده مجارین کد وی هفته دل سر توری مدیا جواکی تینه وشاندن مجوره آماده کریه. مجارا کو مجوره آماده کریه مجارا در چونه خونده کارین زانیگاه روژ آوا. کل حمود جهان بون روژف اول سر توری مدیا جواکی هاتن پیروز کرن. جبو وی مجاری گل هات عفرین دمال پراخویا فیسبوک دوهانی بساندیه. وینین هری خوش در چونه خونده کارین زانیگاه روژ آوا. درچوین زانیگاه روجاوا درچونا خود دیاری هزین ریزگار کرنا عفرینه کرن. علی میران جی دمال پراخوده وهانی بساندیه. خون و خیالین شهیدین ما هزار جاری پیروز به. جی زانیگاه روجاوا 435 خونده کارین دن درچون. زانیگاه روجاوا جبو درچونا 435 خونده کاران. لپارک آزادی روجاوای باجار قامشلو شاه یک لدار خست. خوندکارین درچون جواکوتین ویژه کردی، هنرا بدو، زانستین جواکی، ژنولوژی، دیروک، اردنگاری، فیزیک و کیمیا، میکاترونیک، پیوندی، پتروکیمیا و اندازیاریا چاندنیه نه. آرارات روشان جید مال پرا خود وها پار بکریه. جناوا درچونا خونده کارین زانیگاه روجاوا هننامه پیروز بش بو روجاوا و کردستانی. دلا احمد جیوها پاروکریه. جناوا درچونا خونده کارین زانیگاه روجاوا نامه یک. جودی علی جیوها پاروکریه. جناوا درچونا خونده کارین زانیگاه روجاوا نامه یک. دلیار حبیب جی دمال پرا خدا وها پاروکریه. ام دستکفتین خوینا شهیدین کردستانی نه. آلان معی جی دمال پرا خویا تویتره ده جی وهانی بساندیه. بری باورنامه خوا بستینن. خوندکارین زانیگاه روجاوا چون سرگورین شهیدان و سرودا ای رقیب خوندن. نازلی جانجی دمال پرا خدا وهانی بساندیه. سردانا پکروانان خوندکارین زانیگاه روجاوا شهیدین موی هر کلی بمر حاضر بن بجی بر خدانا روجاوا. خوندکارین زانیگاه روجاوا هون سر بلندیا من دلانو روجاوا من. احمد حسان اوفیشال جی دمال پرا خدا وهانی بساندیه. زانیگاه روجاوا پیروز و سرکفتی بن هی هیوین ما. زانینگاه روجاوا جی دمال پراخویا تویتره ده بهنوینین وها پاروکریه. زانین هنرا آزادیه هنوینه جی سردانا پکروانان. زینان جی وها پاروکریه روجاوای کردستانی
خواندنا زمانی کردیش بو مخونک بو خیالک بو. آلدار رزگار جی وها پاروکریه. جاهیات در چونا چارمین آزانینگاه روژاوا لقام شو 13 ماه 2024 پیروز بل روژاوای کردستانی. سوزدا اورمار جی دمال پرا خود وانی وساندیه. لروژاوای کردستان در چونا خواندکارین زانینگاه روژاوا ولاتی کوب خوینی هات با آفدان وی هر کلیاوی واتندار به. جوانا جمعه جی دمال پرا خود وانی وساندیه. از جدو و لوی دیمنی تماشا دیکم. از چه خواست بیجم پیروز به هندکه اف دیمن جی در چونا خواندکارین زانینگاه روژاوایه. پیاده جی دمال پرا خویا فیسبوکی ده وها نیوساندیه. چارمین در چونا خواندکارین زانینگاه روژاوا. بینەرێ مەش خۆ ئەم ji دۆسیا خۆ ژیڤەگەریان ئەم ژارە خۆ میوانێ خۆرە بەردەوام بکەن سەیدە دووبارە زۆرم جموە ئەزوێ بپرسم تەبەرین هاژیانی سەرزمان تە گۆت تشتێک گەرەک مرۆڤ نەبێژە میناک ئەس تێدە خەتمیمە یان مزانست بگشتی ناسکریە یان ژی میناک مەحەردش ناسکریەش بەر وێ چاغاهانێ مرۆڤ دیگەهێژە ئاستا کۆ کام هین چه ناسکریه یان جی استیده ختمی مامه لکلکا و مجرهانه جی مجره کی دیجه به گمان استخوازم ویش تناس بکم تشتک جوانا مروفا گرک سینوردار نمینه نولویه گرک مروف سینورش خوردانینه تجوان کسایت کو تمنه تا نبو سینور لپیشیا خواندن و زانست و معرفتا کو گرک هرو هر جی مروف ناس بکه گلک مروف د ناوا جواکا ما هنه دبیجن میناک هگر خواندنا کو بزمان کردی نکربه برین هاجی معانی سر زمان از نما کارم بکم نا چما مروف دکاره بکه هگر تمنه من سیبه چلبه بینجیبه هفته به حیشته به مروف دکاروی کهانه بکه میناک جی هن مروف هنه ناو جواکا ما ده دبیجن بلکی جوان بن بلکی به تمنه خوب چکی مزن بن جی دبیجن کام تزانست ناس نکریه تمنه مقدیه ایدیج مرحو جناکه جبو وان مروف هانه تچد بیجه تایبت کو تبخو بوش کسایت نمونه هم جمن را هم جگلک جوان را کو گرکه تمن تندرستی جواک ایریش هر تشت نبه سینوردار لپیشیا خونو خیالی ما بله بون تسبیق کامرنه هیه سر نقاد مشه بس مرو معنای مرو دمره مرو بهبینه بیجت کاری که پیوست مرو بکه مرو حول بده مرو بکه قالك اختيار ديتنا بمصنعي علمي زمان كردي ويك بوتنج بزمان عربي بري نزاني بون وخندنا زمان كردي فرجي راح ترى جي خندنا زمان عربي شوية انجليزي ناي خندن وتبدي ولو عملت بهم اظن بو يعني شهر حرفتين نفسان وناين خندن زمان عربي دي كسر فتح تنا بتنك عرب خوينين كسر فتح جيها دبي يعني فر نحو مروجي خرط به تبلو كسر فتحة أنا عزبين مهنكي خندوان زمان عربي ده وكسر فتح كريه وتيدي جي شاش دبن زمان كردي مرو تيدي سركفتي بمرو نكارت الشاش ببتي راس مجبور راس بخين وقت السر خطة ترين يدمشي كسر فتح يد ناف ده مجبور تي راس بخين يجبروا له مرو يعني بهبينا بينو نعلمهم نخاسم جوان عرز بيجم يعني اختياري من يقولوا ما ظن بونه بلكي پر هيفيت نمايه ايجل سر بهيفي بونه ما ظن بويه نما زحمته بهيفي ببه چه هي امكار من ده شويد بشينن هستي زاروك خو بلند بك زاروك خور بيج گوه بدن خوندنه يعني وقتا انسان قوتين كعربي هيد بإيج بدو خد به لنمريه إنسان يكي زانب دو خد به ل أوجي كدكي باش يعني ومديتيه بريد جي هنكي كاري عملتيه كرن زاروك خو خنده در خستن قهدا زاروك خو خنده در خستن قوت
تقول إيما شو إيما المشو بس ضاروك خو خنده درخستن خندن پیشکتنا جیانه خندن فربونا میجیه سینور تجاری مرو دانینه تجاری مرو نبی بری ولو گوتی از ولو بیجم مرو تم بفکره تشکی نهد بفکره مرو سینور میجیه خور نهله جبرم دبینن خلقه سینور میجیه خور نهشتن حتى جهانا أنا كا يعني تشني خيالها مرود بقي خياله تباوي بري بري شل صالي بلكي هبو كتاب مخوند مدخوند وكنا مبيدات منكم معقول افتش شيب بن يخويا يقيو تشوفوا ولاتنا هنك جي لي شيبونه خيال خدا تاني يقولوا جيب افجي شيب افجي شيب افجي شيب حميجي انا شيد بن يعني اشتاق انا هي ام يك جواني مني قبري سيس شل صالي وفاة كري قبي وبمينه نكار فيج يعني بكي جبر فر بيشكتن انا شيبويه ورت بنار مثلا كاغت يقولوا ده بلاستيك يقولوا ده بحزاري كتابات كفيده بشاهت ابايا بخيالها فراهات باصرارها بلندهات حتى قاربن خلق خبيش خينن جبروا له دوي خندن به ملورجي اسيداي جگر خون قوت دبيري شكاقي زكو خورتان يكتي دل باقجي هون بخون دامزن من سرتجي عقل ومجي مجي دوي بسينور به سيدا جگر خون جي ازقل كي بيرون اشتم رحمه خد ليه به فرتمين يا خندن يذكر زانبون دقو زانبون جالي اولف نقل كيولو نزيكي هبون بس وقتی جعلی ولات پاریزیه و ما پر استفاده جه کرو از دینداری وینام یعنی ایوی امل احمدی پالو سیدای ملنوری حساری ابانا همه يعني عمر مصر بن عمر بابي مدبون بس بوار ودنشتم مستيفا مفيدا جوان دكير يعني انسان حتى بر يعني هيجانا وينا جالي تشكي فشينا بنك على هالبسكي سر شيكه السيداي تيريج بو افانا حمجي يعني احس كيواني ولات باريزي بلين شيبو حتى في قصه كتاب لسر ولات باريزيه درخستن وسر شيار كنا ملت درخستن امنا شيار بن ام يتم بن دست بن دفيق ام شيار بن ام خنده بن ام جهاف حسبكن حسكرين بي ونابه آپی من رحمه خودی لی به مثال کی وی هبو رقم یکی داتانی یکی دیجی دوری و آدیجی دوری و دگو چه قیسه دگو اویک تانی بر هفت دگو بو چه قیسه دگو بو 111 دگو بنک مرو دوری هف مرو یکا مرو نزیک هف به سه حبن افس سه نتباج مریک و افجیک بو سه لیک نزیک هف بون 111 يعني حسكرنا ملتي مجهفرة ام بهيفيني قوايا قلكي بيشكفي ام حتى قاربن حسكريني نافقده بلا بكن جبر سلاحي بيدنق يقدج من بكارتينه المالي رودني والمرود نارق مروب هفكتي وك ميدانا بوكسا وقتا هناك شقر الوان نارون اوجي بوكسا لافدود خينن اف سلاحيا جدج من رقد بينا مرو نلهفه جردو حس ناكب ناف خوا يعني نخوشي كي ناف خوي هي او رودنيت بتمام كارم نما يعني كارم ما نارم تشقيتي بريف دي شابايا يجبروا له ام قوه بدن خندنا خوا قوه بدن كاري خوا نبا طالب جالي مالفي قوتين كي امام علي دبيجي دلبجو كان تجاري تير نابن دلبجو كي مال تجاري تير نابن اف رئيس مظنة برطين نابي دوان قبول دكن نابي بريم بريانه قبول دكنها ودلبجوكي خندني منهوماني لا يشبعاني طالب علم وطالب مال براستي مال جمار نهاش قال لك عاليار لازم يكجي من محتاج بن يكجي ولاتي مجي بمال خلاص بوك ما قلت شيخ سعيد هو بعلم علم ومال حسكرين يكتي ابايا برج مر لازم ياوي هي كم كاربن
جبن دسي خلقي دركم بيشتي من بن دسي وادركتني جام لهفت خن لهفت كنا تشكيد النوان بله كان بتنجم أمل أزويش تبرسم تبيشروج أخوانها تشاوا دبينا بشتيكو درچونا تشيبو نها سيدا قوت دبكو بشتيوي ماجستير بخوينا وبيقوما روجا كجروجاكو خلاص كرجي أي بميفاني من تنها چت فكرة بيشروج أخوه شخوی او خوندکارکی درچوی زنگار و جواب بشه چاندنی هر متخوازن یعنی ولاتی خو جالی چاندنی ده پیش خینن اگر پروژه چاندنی هبن ام تفلی ببن شخو آنها جی از تفلی کاری بشه ابوریاجن بومه شخو ده ابوریاجن جی ده بشي چاندنیه جی هی یعنی کاروای چاندنیه جی هی یعنی او هیویه مهنه انه مقاربن بشکتنه چیکن سرکفتنه چیکن دریا خوندنا خودی گومن کریه 5 ساله ام تخوازن اجا على ارض الواقع وقد بيجن ام بيك بينن ومقاربن الجوربي وجوربي بله أمجد ويه فيدنا از هنا كي بيشروجة تجي ناس بكم حمزة درچونا تشيبو تبشي وجه كردي قداند تكاري راقاندن يجي تكاد روجنامه رونا هيدا نها بيشروجة خاطت كوي داري دبينا راستی نها بدها سازیه می چاندی وجی و هر وقتن گریدای هنری هنا يعني از وقت خوندکار زنگاه روجاوا درشی زنگاه روجاوا جبه شاویجی کردی دپیش روج ده امدکارن جی خود و سازیات دبینن وقتی دیجی امدکارن يعني هیوی مهانو کو ام زنگاه بخدا بشاویجی کردی به وقتی دیجی به امدکارن دوا بشاده ام ببن ماموسته و وانه بزمان كردي ام بدن افجي هيفيا باف وكاليما ودايك اما بشايا از خو يكم كسيكو ج زانگها كردي زانگها كردي درچويا منا حوالا ما عمل جبو معلومات جي جهه سر بلندايه هيفيا ما او كو ام د زانگها خدا تايبت جبو او ام دیندار ماموسته خنا دینداری گلی خانه بگشتی ام دیزاینگه هدا ام جه خواب گرن وانه ام بزمان کردی بید. بله. ام بچل دوستی خوی دیجی تماشا بکن باشه بیگمان ودگرم آخاف ناوی داوی گهداریت کم کام بنرون داویه ده بیگمان چه بمره و بینره را بارفت کن بینری مش خود دوستی امی چند جی حواله معامده کرنه کام بچن دویجی تماشا بکن. بینری مش خو ام جی دوستی خوی چند جی وگریا اخافنا داویا میوان خوش جی ام به هفره گهداری بکن حمزه هری داوی تبخواست تشتکی بیجه کرم بک بله اخافنا خویا داوی از به هواکا کم سر کم خوندی ساندیا از داویت کم دبیجم جبو هر کسی ولات پاریز جبوی گلی کرد یعنی بوی رحی بوی خباته وی هواکی بیک بینی خباتش بوی چند خوش بوی ویژه خوش بوی ولات خوب گشتی بوی کردستانی تکوشینه بکی هر دم د امبیجند آفرینریه ده چه ویژوان بوی ویژه خو چه ماموسته به داینا سمیناران چه هنرمند به دنگ و آوازن خو و هر وکیدن حتی نی خوندکارا بانگکم تایبت هیچ بوی خوندکارین ما کنها دبستان تخون پیش دبستان زنگاه تخونن او اکو به ویژه خواب چند خواب بزمان خواب هر تم گریدایی بند ویژه خواب خوندن خواب بردوام بکن پیش روز هیا نکنینا پیش روز اما ام خواب با آفرینن سپاسیه که جی از دسته که سپاسیا معلومات شهیدات کم بجنا خو لهمبري شهيدين كرد وكردستان تطوينم لقال خوي روج آوا لربر آبو
التفاهية قال كرد از سپاسیت کم بجنا خال بروا طوینم و که دیجی ما مستمی زانگه کد کوانا که مرحله ام سپاسی دکنج بوا سپاسی که دیجی جبوی معلوماتیا و که دیجی جبوی اندامن روزنامه ارونهه براسی به سال داوود زانگه هم کار دکر هم دخونجی اونا مرگل کی بون علی کار و داویدت بیشم دیسش بو کردستانی. بله، گلک سپاس. امل تجی بخواز هری داوید تشتکی بشه بانگ نامه کی تهبی کرم بک. شخوام سپاسیات میگم ایرو بو میوانی برنامه و تشتکی بجم جبو و کوالی مجانی سر زمان جبو هر خوندکاری کی گوانا لدبستانات خوینه چه سرطایی به چه آمادایی به خودیل زمان خودر کردن یعنی خوندنا خودر کردن بچن درباس زانگی ببین دبشه گو بخوینن تید بسپور بن جبو یعنی داویه اف خوندن جبو ولاتی می گرم بخوازن ولاتا کی آزاد بشین ام گرک بزمان خو بخوندنا خو ام پیش کردن و شخوا خوندنا مجی جبو شهیدایه يعني واخوينا خدا جبو ما جبو قوم إيرو الفيدا كيبن أمجي أمي الجور ويبن يعني هي أم سروي صوزينا. بله. سپاسیاتتکم بگمان. سیدا تجی بخوازه هری داوی بانگ یا نامه که بشینه جبو تباهی بینری ما کرم بک. سپاسیاتکم. و از پیروز باهیه جه وان شاگردی گشبوانم ایرو حاضری ویدره بونه از بهیوی می بسرکفتی بن و پیشاروژی کی آرام و باش جیان بکن و بنگامه جه دسته پروردیر هیه برازانه بن اب کسی درن زانینگه اوی گبسر بیجن گاوات کفن یعنی گوه بدن شاگرد یا گوه بدن ماموستا براسی گلک پر گازنتین کرن مدرسه مده جنه گوهدانا ماموستا جتنبونا ماموستا پر اویا گازنتین کرن ام بهبینه دسته پرورده پر لسروی بسکنه جبر هیویا خلقی بو بزمان خواه کاربن الف بیت کی پیدا بکن آنها مدرسه ما دست که حتی نیزارینگه کردی چه بویه و امری خودی در نکوین گناه مایه و گناه وان کسی گبر پرسیارن و جار کی دیجی اسلامی مجوار هنه و تمام ملت مرهنه و از آزادی کش کردستان کی آزاد رس خوازم انشاءالله. بگو من سپاسیات کم دوباره شبو پشداری آوه و هر جی سرکفت نجورت خوازم دوباره لو پیروست کم لمالباطی و لحموکه سایت کووارا بون آلیکار گلک سپاس بو پشداری آوه بینری ما بگومان سپاسیات کن کوب خوشی حتی به کلیا هن المتما شکر به کمان در چونه کو هر سال چه دبل روجاوای کردستان تایب دیاری و دیاری حمو کسایت کل سرشوبا آزادیه دمشه دیاری ری بر آپو دکن دیاری حمو شهیدین کرد و کردستانی دکن